سرهلدانا 12 افدار یا گول دجی رژیم بعث سال 2004 جقامش لو دسپیکر سال بسال تبیبیر آنین و به هالكفته خو جهية انا كسي لحسكه خو پیشاندانك لدارخست و تيدا شهيدن 12 افدار هاتن ببير آنين. بمناسبة انتفاضة قامشلو ذكرى شهداء دست نظام دكتاتوري دي اف شهداء مد بر كرامت وحريتها شبو كرد سوري شهيد كتن دبي مناسبة دي ام بجنا خو البرد طويل البر او اهل الشهداء والشهيد نامر والشهيد بمين الشهيدين او برخدانا ولات او برخدانا ملتاي دخو پیشاندان ده مالباتن پاکروانان بجدار بون و خوشک آن جدایکن وان جالی انا کسی و هاتن خلات کرن 12 اعداره او جی شهیده ام خوازن تواي شهيدة بب يرود في مناسبة دو از خوا شهيدم وم قش بدن سيرفير وسري مجبر وام بلندي وم قش سيرفير بدن سيرفير امبير برنادن حياة كردستان رزقار بب هجای ببیر خستنیه گود سال 2004 ده رژیم پیلانا خو دیاریگه فوتبول ده جیبجی کر و کریارن خوین هوانه لدجی کردان پیک آنی روجا سرهلدانا قام شلوي مخابن افخورتي مي سيفيل ايجو بقول دجمن هات وكشتن تاني دبر سوريا كان هدبود بر سوريا كديمقراطي دبود بر مافي ملتي خدبو رجيمي خص جو تبل هذيك تشيكد اورتا بيكاتي سوري د عرب وكرداد وفان خورتي مي تشلنج خوينا خوي بهادان ام ايرو وان ببيرتين كتن ذاكره ملتي مد تجاري نايش بكرن ام سوز بيمان ددن ام خوينا العرضنا هيلن تزانین گو سرهلدانا 12 افدار نمونه یک بولدجی زورداری و ستمکاری رژیم سوریه و جا انجامن و به هزاران کرد هاتنه گرتن و اشکنجه ده زندانان دادیتن لی اورا پرین دوم نکر و بتندی و هویتی رژیم هات راوستاندن. همان جزیری اورینت نیوز حسکه